Titiang pinaka narwakil, piodalan Saraswati ring rahinane mangkin. Inggih, matur suksuma aturan titiang majang ring idadani pemedag sinamian. Titiang nas poratian idadani duaning parikrama ring rahinane mangkin pacan kekawitin. Om Swastiastu. Ratu Pedanda, sane meraga suci, sane banget baktirin titiang. Bapak Kepala Sekolah sane wangian titiang. Bapak Ibu Guru miwas TU sane kusmayang titiang. Para semeton siswane maka sami sane tresna sigit titiang. Maka perwaning aturan titiang ngiring sinarengan ngaturang rasa amayu bagil majeng ring ide Sangyang Widiwasa duaning melarapan asung kertawar nugraha ide mawinan iraga sami presida mangguhin kerahajengan duaning ide perana sampun puput ngastawayang atur wangi durene ngiring piarsayang dharma wucana indik piodalan Saraswati sane pacang kawadaran oleh Bapak Ide Bagus Manuabur inggih durusan titiang. Idadane para bakte sane wangian titiang. Asapurika iwawu tatuaning Saraswati sane kawadar oleh Bapak Ide Bagus Manuabur. Mogi-mogi sari-sarining sastra agama sani sampun kawadar iwawu pacang wenten pikenoh nyani ring para janane makasami. Ngiring pulengang pikayun druene ngurahan aji pengoroh ring miwah gumanti pacang stata presida ngamulehan gawe. Sare mangkin lantur acara kramaning sembah. Nanging sedurung lanturang ngiring rien matrisanya. Indik puja trisanya miwah kramaning sembah pacang katutun oleh dane jeromangku subakti. Inggih galah katur puputen titiang antuk para mesandi. Om Sandi 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 Om. Matur suksema.